Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kepenpau ka jing khmi lanti bagi pajba ka soyong constituency kin ai ka jing kersan ya ka parti lingba ukur tong jongka kata uba san don dor rin tathiang ha ka election MLA ka banwan kata ha ka sipau tri ujemang arjar pulai uba kipi pangyang upresiden ka HSPDP ulaong baka parti kalayo jing job ha ka election MLA arjar khatpra lingba uba samlen malnyang uba penkre menta bani aireng dak tiket jong ka National People's Party. Dak bepenpau bau bai HDR ling do bam kwai hadwaru bleiru ula job nak HSPDP haswa ban leje so syaka kongres uba kipi pangyang ulaong baka parti kala don ya kabenta ka bakrau hasoyong ulaong pat baka syong hagi pajba ban rai pat namar ka HSPDP ka don ya ki nongrem trekam ki ba compare na gi we pat ki seng san hima ki totip ba nikren ni gaji sya ba karuno ga yin habla sya eno kunfat kansan kami yok pa Iban ong bangin keren sur mangi ong gari ke parti ke baklain hanta ngim sude ke parti bala syai ho emale ubala penjawab mangi kolong padai tengi ngelai tang da kejing surit bad akan nongrim ban penne ya ka identity joka parti ke bala penmi bunmut ke emale nak tuka konstitusi imla ban len iba he don ibla klap no le job ini arsin du laisin bakalamo bat shwa kata kila don ke mele han tu ka story ke igum tahi bat last ma kini MDC udah meru na kami mangi ka parti jongi te hendrai na mar bangi syae gumta te ngidon wo samla sandon dor ren tekian ubangi la spen mi bakum ka parti balai nginam pen ngiu ya ka parti haba Pidon pergi samla. Nak kata tahu ni sa feel kumwe ni candidate juga parti yang bahasa Bondor. Menta ni hak kerja start juga paiba juga tu konstitusi. Lah kadang semua ni mengi kum ke parti ke belah penjob yeki. Bagi kambaro kiba mangi kum ke parti. Ngilale leng bagi nong ikmat kiba ngila penjob mangi. Ko kinong soyong ke dibantip bagi mati jong ke HSPDP. Kila don pun ba hapo ka konsil Henry na marketing sa ino au tau mong ikmat nani ke mali ke chogi to gi susi ya kani wala kataru ngikirmen bangin sedang biang ke mission jeng parti bangi kwa ban penklan pat ke parti ikwa ban sei pat gi nong ilam jong ka parti na ke konsusi ki ban yene ki ban yai sha ban ni te na kata kata umi sabu ini samla ngile election kita kali ni semua cumi yang mentahi apa soyong konstitusi. Perang kejelang zaman juga sehingga jelah malam kita faktor sekiba fitrah lesa sekiba ke HSP kerana penjob nanti na posoyo. Kum ke parti ke belarim bat ke bajai pertah apa iba. Ngiyeng skem halor ke norim ini ke manifesto ke bangidan. Bat ke manifesto jungi kam longshu ke batmai ke paiba jungi ke jala ke jungi. Kecil ya bat ban penek ya gerti dustur ya gerti ke thali ya ba long try man try but ngidon ki issue ru ban ong ba kelade ke por ingi kum ke parti ngidon ya ke kasim state demand ke bangi telang mentabat ke garulan state demand committee bahkan don ke por ka ba ini ki atli ki jaiben riu kin ya khlat da ka basuk kenang ba kita kijing angnot jungi Kenang berkata kecing milenti kecongi, ban itu ilade hari India bayar, ban yo iki hok jungi hapo ke jela ke bangin tau la ke jong ke jela. Kini long kini isu ke bangin ladan lepa, nadu menu ban adu mentangi ya ni scam ni. Isu ke bangin kum kapatu bidan, ban hak juga por la de ki penjob yangi, ya kini hikmat ke bangi ngibu ki kandidat. Kum mengilale menagani sansnem hapo soyong leng bau basam. Ngai scam ba kita baro giba ke parti ke contribute lingba kini hikmat ngilale ke khatam telada mata uni ba samlin udong ingi ba kini bro de ka bor junga te seperkan bi pa iba bahato la kata ke parti ke penjo ba ke parti ke ailat banong ki MLA ni ki minister hatola mo ban develop ke konstitusi te kita ki dei ki jingai ba kordo hakapor ba job jong iba he HDR lingdo natip tak tu ke form ke kongres ke parti no kilong minister imi nak daw ba ikwa malo minister
ban render ke service jung so yong na ka bantaban yo ka minister ma uru la ai ka ji shikri kunta te menta ka shong ha ka ji start ma omen ne ka shong ha ka jing ui ka ba khamba jong ki no so yong den rei ka party te ya unu ba maki ki jubu ni le ju ai ki tiket bara bangi ai ki tiket ki le penjob hiru bara bagi la penjob ba ki ai ru ka jing shikri hiru kata ka ke mission ka ba party ka deliver so yong ngiran nang tu ke HSPDP ngiran ka UDP ngiran ka Congress ngiran ka TMC ba ngiran ka NPP te emre ha ke jingi ke jonga hi ka long ba barong ngiran ha ke ju ka partners maknar ka ai ka ba mangi kum ka HSPDP ka layalam hapo ka soyong ko sileng ba ka ni ka tem ko la dep ka long ba ngi penmi ya no candidate balar ujok ngi sai kum kasi ba utau MLA ujok ki namar ka jintan kam ji pa ba yo ya ka jing roi jing par te ni bu ru ka jing ekren ba sai ba kin long ki ki bane te lam par no so kata kamu ya sai pa mo te ba ong ta ba namar ba ka yalam ka NPP mo yalam ka NPP ngin ai no ya kata ka mandate ju ki sha ka NPP te ngasung thu sai ba kidong so yong hi baru kata kim kidang khamji tang ya ki artli ki party ka badeng kong ki lajit ya HSPDP hadin ki jit ya Congress hadin kata ki jit ya HSPDP biam te ngangai mentaru kadang ka start ke jong ki hi ba kin jit ya ki party ki ba mangikum ka party ngi la yo mat ya ka jing job na kiru ka bala ay ya kata ka jing sekri la ne ka contribution jongi kum ka party leng ba ki no ikman ki jong ki bagi dona ka sokar dia kata ngilale te kala dai ka pore kiru ngai baki sumu ya kata ya ka ba mangi ka party ngila pediang ya ka jing kwa jing pai ba bat kiru kiliomat ya ka jing sikni jongi ngale party jongi te na kata ka daw ngi sko bakum ka party HSPDP ka dai ka hok ki baki sumu ya ka party HSPDP ka ba dai ka party regional ka ba rentam bat ka bangile jipen mi sibone ki no yalam sibone ki MLA sibone ki MC ya kata ka dai ka jing sko ka jonga la ringi khen haka jingalenti jong kini ki post nam gelik no ka party jugi kala le ko khatam na ta jugi ka jingkwa jogi pai ba pro stala le te kalong ma kala dei ka por ban aila ki party rilu man sisha mat kata ka dei ka jing yakhi ba hadu gini ki singi i po ka kam ta ma kali ka si jentia te menta pi community ki ba bun ba ki jing dawa jong kali ka jela kam tam ke ba ki pai ba jong ka jen jugi menta ki kwa lari masuk tu usai ba lari PI gini ki party ki ba ki badai nak ni ka rilung kasi jencala jong mo kindai maki ki banra bar ki ban kren ya ka issue ba ka party kala dan lepa ka manifesto bar ka bagi pai ba ki community kala PI ngi ki party rilung ka bamot ba kata ta ka bamot ba da pai ba ai ken kwa ban penurlong ki jing thu ba ka jai ni jongi meta ka dan sakmat ki ba pun ba ka jing thu pitip bun ba ke ki mata pitip ke bun ba ke jing dawa mata pitip tapi community ba ke manu mo iba yengi kata te ke SPDP dele kar hadu bodong ba na ka benta ke jing halang jong baro ke jai beri kasih penar wat ka kasih state ngilare segani hadu parlimen hadu Delhi hadu Garo Hills ngilai te daipat ngindang ong ba kham ha ba ni kata isu ke begitu mat dia ko jadi nak nak yo ini tu juga pada bayu mereka beri dulu trap hato don em the issue haga manifesto juga kita ki parti ke bah bat terpilih bagi kalau baik dia kata gitu tu tadi ingi kata mo pen i yangi ke parti HSPDP bat don em ki issue ki bagi national party kilabu in the public domain bayar kata ke jangan uji baik ba kalau baik yo baik tak ada lagi besar juga. Peri hangi. Hangula tho aga manifesto joki na kabanta kata ka ok kabo kejeli jungi ka community bat don ke jingkron banyo. Kira wingi kata ka. Na saya kata ka baik bahalang bara kata ka. Mo. Ai bagi manifesto jong kita ke political party ke national. Bagi baik bang undar lain saya kata ka national yo baik. Bayangi ru pani kata ka bangiru nginya. Susu kam hai kata. Bale se mangiru nginya trek ham ha su nang ni semua.